nomkana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, namhlita ikhala timhaka ta Benjamin the president ta rest in peace RIP de loko trending swinene va loko hi hlekeni vanhu va ri nga kwatisi RIP mara na of course ta hi kha hi linka na siva ra Prince Rhangani. Yeah, so previous I ended video of course la of course I kha hi mhaka two room if video lemi nga se vona xikahle mi nga mi vona because mi ta tlhela mu ku ni buzzed without understanding the context ni va ni kha ni fela sweswo mi so then kha ni nyika my opinion na n'wina mi ta mi kha mi nyika mavonelo ya n'wina laha side loko lweni ni if ni ri wrong vula kahle ku hayi mina ni swi vonisana swo u na Master Xitsonga i church boy wena a wu tivi nchumu ni ta ku block twi nga tshembi mi so ku na live video leyi nga hi Benjamin the president na kwala ka channel yi kona ni kha ni vekele link ka top comment. Yeah, so ka ta live hi fike hi twa Benjamin the president yi fika yi hlundzuka swinene yi fika yi kombisa ku siva ra Prince Rhangani a yi sendanga na RIP rest in peace to his brother ku na mbuti wa Benjamin the president lava nga lova siva ra Prince Rhangani a yi sendanga na RIP so leswi vanhu va nga ku hlekeni swinene without understanding the context ku swilo leswi suka kwini. Alright, so ku tshama ku va ku na meeting guys ka Munghana Lonene FM wa ice has been broken something like that laha ku ri na Dr. Joy Shiremane Prince Rhangani na Ben Mayengani. So Dr. Joy Shiremane na Prince Rhangani a va ri karhi va xavelela Ben Mayengani va kombela ku rivaleriwa ka leswi va nga swi endla the past a ni ma swa ku va betray Ben Mayengani se a va kombeleni ku rivaleriwa ka that meeting. So in overall a va kha va zama ku va va vuyisa vuxaka ku va kota ku tirha na Ben Mayengani. So Ben Mayengani the president so far a hi no vula ntsena ku management hi yona yi nga ta va yi kha yi zama ku va yi swi lunghisa swo va tlhela va tirha swin'we yona ya ha yimele management yi kota ku lunghisa swilo mani kuma so mhaka yi fambisa sweswo na ku no yi siva ra Prince Rhangani yi ze hi swi vona ku mara a ta tirha kwale na ku hi nge he tirhi la ingaku hi nge he tirhi la so swi tikomba na ku mhaka leyi yi nga va yi onhake somewhere around 2022 leswi ni swi vonisaka swona ka mhaka leyi because early around May as you can see I congratulating Benjamin the president ku yi graduate swi komba na ku mhaka yi onhake somewhere around last year leswi ni swi vonisaka swi komba na ku prior to that siva ra Prince Rhangani a ve kha yi xavelela ka Benjamin the president ku va kota ku tirha swin'we vanhu kumanya mara na ku yi swi vona ku swilo swi nge he lungi swilo swi nge he lungi ku na swo tala swi nga humelela ku hungu ra kona hi rero mi kuma ku va hetela va nga ni byelangi swona ngopfu. Yeah, so ku na mhaka la yeah ku na yin'wana ya the-big fans ta Benjamin the president of course yi nga ni hlamuseli swona la ku ve na mhangu a magamuza hi ka ta ti-event yaleyo a ku ri ya 30 ta December mhaka leyi nga fika yi humelela i ku siva ra Prince Rhangani yi fike yi teka USB ya Benjamin the president loko yi la ku performa a ni ti ku why a nga ha ni hlamuselanga hinkwaswo sweswo mi kuma ku heta ku yini at least ni nyika something swo ni kota ku twisa ku ni leke yini ka ta ti-event yi teke USB Benjamin the president yi nga ze yi ya leyi yi kota ku intervene yi kota ku teka USB from siva ra Prince Rhangani ku why yi nga swi tiva mara hey ta vuya so naswo swi nga swi nghenelerini ka live ya Benjamin the president loko yi ze yi tseketsela siva ra Prince Rhangani ku nga ku ri naswo swi kha swi wela kona. Yeah, so before swa timhaka ta ti-December of course swa magamuza siva ra Prince Rhangani na Manyangatsi already se a va na relationship so ta hi kha hi vulavula hi yona relationship ya vona sweswi hi vona siva ra Prince Rhangani yi se yi ti-associate na Manyangatsi prior to the release of album ya siva ra Prince Rhangani ya 2022 yi fike yi partnera na Manyangatsi. So Manyangatsi so renfo mara Manyangatsi a xawini hi siva ra Prince Rhangani ku va a promota album ya yona because a yi swi tiva ku a xi ta kha xi chinga Manyangatsi ku yi betaka as always ku leswi Manyangatsi a vula swona we all know that no vula futhi a suggeste khale ku siva ra Prince Rhangani yi tshika music once ni ku hi yena a ya ha na ntikelo mani kuma so yi tirhisa byongo yi tirhisa vutlhari swinene yi xava Manyangatsi ku a kota ku yi promotela se mina ni nge byi ni n'wi blame because he's in business business i rana ku hambana so was in business so mi kuma ku se vuxaka bya yena na siva ra Prince Rhangani byi kahle. Yeah, so ka that life of course hi tlhe hi twa Benjamin the president yi kha yi kombisa ku na ti-team leti ti nga formiwa of course leswi loko ti fall under siva ra Prince Rhangani leti nga endleriwa ku ti kota ku convince Ben Mayengani ku a tlhela a tirha na siva ra Prince Rhangani mi nga mi swi twina ni to ku i mani ti-team letiwani but na Manyangatsi is also involved ka mhaka leyi a nga va nga weli ka team mara ku va siva ra Prince Rhangani yi xave Manyangatsi ku a yi promotela album yi n'wi hakele mali yi nga n'wi hakela yona swi n'wi influence ku a za a fika ka state yo
a hambana ta ti-video ya kombisa ku Ben the President yi fike yi tlhela ka siva ra Prince Rhangani for good production. So hi nga vula ku indirectly siva ra Prince Rhangani yi n'wi xaveni Manyangatsi ku a kota ku va rasa swinene hi timhaka ta letiya. Phela Manyangatsi i brand, that's what you need to understand, is huge. Like he has an influence. Na mina na influence, mi ngo twi na ku maybe na influence, but if a video yi endliwa yi va yi na influence swinene vanhu kumanyana. Yi va yi na influence yikulukumba ngopfu loko video yi endliwile to the fans. So Manyangatsi swa ku influence the fans ta Ben the President ti phusha swinene ku setela va siva ra Prince Rhangani. Mi nga mi swona na n'wina ku setela va siva ra Prince Rhangani. Na video andleni previously se vanhu va ti lavela Prince Rhangani ti-fans because Manyangatsi i kote ku va a ti convince mani kumanyana hi leswi nga endleka sweswo. Yeah, so hi tlhela ka mhaka ya RIP. So why you kwate ngopfu Ben the President hi mhaka ya RIP? Vonani guys, ku ve na the ice have been broken meeting. So laha a swi kombela ku siva ra Prince Rhangani na Dr. Joe Shirema va lava vuxaka na Ben Mayengani hi swa music, right? Ma yi khoma musi mhaka yaleyo. So loko ku ri va lava vuxaka so hi tlhe swa ku Prince Rhangani a yi hamba yi foyina yi continue yi kha yi fonela Ben the President ku ri yi lava va kota ku va va tirha swin'we. Ku ya ku hi my perspective swi nga swi heli maybe around somewhere around 2022. So sweswo swi fike swi hlundzukisa Ben the President loko siva ra Prince Rhangani yi nga sendi RIP because swi ti kombi na ku siva ra Prince Rhangani a yi la ku user Ben Mayengani. That's why Ben the President yi kwatile. Swi kombi na ku a yi la ku yuziwa because vonani guys, munhu loyi i te i lava vuxaka na wena. Loko se ku ri nkarhi wa trouble a nga sendi RIP no ti tshineta ka wena a nga ti tshineti. Like a yi foyineliwanga Ben the President hi siva ra Prince Rhangani swa ku Prince Rhangani a endlangi nchumu at all. Ma yi kumanyana mhaka leyi. Dr. Joe Shirema as Ben Mayengani stated hi yona yi nga senda RIP. So Prince Rhangani a nga sendanga RIP ku ri ke a lava ku tirha na Ben Mayengani. So swi vula ku Prince Rhangani hi ndlela yan'wani swi ti kombi na ku a yi lava ku user Ben Mayengani ku ze Ben the President a yi kwatile swinene. Yes, swa two roma swi wrong video endleni previously, mara laha ka leyi mhaka siva ra Prince Rhangani a yi wrong because a yi lava ku user Ben Mayengani hi ndlela yin'wana. Hi swin'wana swa swilo leswi kwatisaka Ben the President sweswo ku why yi nga sendanga RIP ma yi kumanyana. Ku ri ke a yi kha yi ti tshineta yi kha yi lava vuxaka throughout the years yi kha yi kombisa ku hi tirheni swin'we hi tirheni swin'we. Hi leswi ni yi vonisaka swona mhaka leyi ku hi swona swi hlundzukisaka Ben Mayengani the President. Ma yi kuma musi se mi ta mi kha mi nyika mavonelo ya n'wina laha hansi, nyikani mavonelo kahle. Yeah, so if you don't agree wa vula ku ma swi ta tsongana leswi mina ni swi vonisa leswi na leswi hayi leswo wena ndla wena bare that's why mi kuma ku ni block-a vanhu. Loko i nyika mavono wa mani tshama ni ala mavonelo ya munhu but loko i ti nga tangi kahle in disrespect swo boha hi yilwa ka comment section. I ta kahle. Loko ri mi nge zangi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Hallelujah.